hado matani tawa teman pai ngabu gua akeng nyuma jiso grace ta teman jiso grace ta a menang ai sa hado ayin ngau ki cha bai to onang anio menang ge onang ge seman labi manyang numan da nyolak sa obuji numan mabu senga yalak kini sa tani to menang ada pangbung semenang tawa tanai buminok mubu hado ma sembalan iman pai to hatu kia iman tebu taidan anio tawa tebu taidan teman hatu kia nyetjanga iman no hado area do onglak sa temungo buta ikan bai teman hado ki omongan sa teman bai cheren bai bugia KPCM jutlang se iwanda KPCM puminok phang omu teman ichi hanggoi to teman jingmu pasya ba tanai puminok pasya mu recommend nga practical na ongwanda sebalan iman teman hado omongan puminok KPCM si wanda iman oh iya bahang no ongbai sa anio phema misunderstanding na jimeng lak ni sa hado clear na yang teman puminok tanai puminok mu ongbu sebalan hado ki wanang se to jenmo tawa ajing testimony cha ngolak aniu to bai jam sa hangiba teman da kaunga nyik aniu hangiba kaunga teman da ngaudam hado cha ni hado ngauyang teman jam sa yubai bagya nga yamak jingsa to hado ki tenang to sa Bishop College Kolkata ma BD second year ma to hado ki tawanang to na mamuk ajing hai class 3 okay class 3 ta class school de man tai ba school de man tai ba to ngo wanda to wa school de admission ya ba no yong tu ya ka da cham hu to hado ki ong chong bu ka da dang no nu man ting manak cha sa to ngau cha nga anyo hado ting hado a chao ling chong ma yong nga to ngau lep ngau le a to yi ngau lak sa to de nang to khema to ngau cha nga anyo ka nga ngi bang ngau do si hado cha nga to muiman to lak ting sa yu patan geu school de man tai ba yong nga school de tai bu to mung chang wang gi admission ya ba to school de LC school ma tai gi tanai na admission ya ba to 6 months school de tai we nya yam lan a che man bai ka tai ngoy nga ba to chong han chong class 3 4 ma to ngoy bai wanda devotional service chama home evangelist wo yang teman nok ta yup lak ting sa lungwai lan atam payang imana yup soyang imana to teman ache man puli anya chama teman si naga cha mitan nga teman yoma teman wilan wanda ado imana yubo soyang ninok ma wandik chama nang bu anyo hado na ma wandik chama nang bu siyang iman yima abai chambu ache inolan anyo anya yimlan iman ya hangyo yite bali na taino khayang boy tawni ada imana ngao tabu ngao yong ada jude ma hado disturb nang 항시 아니요 항이 찍는 거 보시서 또 하도 짜잉에 종한 따잉에 Sunday school도 옹에 no Sunday school 또 힘록 원차이 아니요 또 나오이부 또 하도 뭐 액션 볼록 보부이런데 하도 뭐 롱메랑 비용란 섭버다부 이만 뭐 비용 또 니양게 또 아니요 아도 영은 마양게 또야 영은 마양 하도란 리리 또 사아나시 때도 또 하도 아직 테스티머니 때만 너만데 이후나 hado ki chonga tayenge abato class 10 matric pass yawe matric pass yang class 11 de tay akumang wang de matric pass bugeno oda bugai ka dong imai ma matric pass bu yong ening te yang ni oda lak tu de mung yang pe akumang ngi to ma yong alo balam de tala kin sa mai wan de apai samba I ho yang de hado a testimony ma ho inang apai samba I how class mato government higher secondary mato mo wanda yaknya mangoyang samba nia imnia ada counseling pa imnia hado jayo hado ki ibuna meng mamay nang jayo si imnia senbu senda ada yong counseling pa yang mo bu samba I ngoyangi hado ma samba cha umwana teman beto camera chundu ba samba no ida aman pangung I hayang samba cha wana imni kay ada yong no anyang Obat 2011 September 22 ngaya bai hawanda KPCM revival ayong chama yang di toma ada toni revival ado evangelist lane ye tobu wanted toba wanti toba September 22 2011 5:30 to 5:40 tobang bama ada to wanted ka payang I experienced the glorious of glorious halo mukti shiwa ataba
왕당 소목 발란 하도바 야 아저 빼는 어다 타치는 부터 필드는 하도니 하도마도 용어 어다 가왕 근부터 등이 싱어ペン 바이블 뉴는 달락 세터 나 무부 용어 인트레스나 하게 정부사 이알락 부게 그가 용어 인트레스나 맹아 녹사야 판들레 원다 또와 이만도 이부요 뜻이나 일락 중에서 이만도 바이블 뉴는 달락에서 일락 이후 ngayang 하듯이 ngayang 또 안유반이 이미 야판 때 되는 거 징어 걸리냐 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 2019 matau yupuda kawang chandu no anyu bani ka yichi hangboy teman noksa ka teman moilan sebejam yang to iman de effort na yemeng ja to pa ban yu gunang isa to yi ja hangboy iman ning ka pa nga teman nok punga leiwe na pa ban yu na tai dok se ya san ja di lak to nga yen mo nang diu se to singa pa yang no kat subu hibang ye ada moiman bu alio kat subu hibang ma ada ye ning adam bu hado tuiso ma hado ning doi ma to sa jong yang kolkata da tayang 2019 huang hado kia tayang to ngonang gi second year ma ngonang gi sa numanda sok no testimony hado kia numanda itam tani to hado testimony anio hado ba ngau bai kawang mai nang gyo se ibu ngau bai pinjang to ngau ge cha i hado kia igunang gi tani bo jing topic a call for repentance Jesus grace ta khắc su bi hibang ma tamang moi landa nyik nang gi sa kawang ngai tamanda invite na men nang gi kawang ngai tamanda ijing nuk mangolak jing sa nyik nang gi hado invitation tamanda hado ki idam munang gi we all have a bible in our home tamang nok ma muilan nok ma bible monang sa to tingla no muilan nok ma bible monang yes bible monang we don't read it tamang hado ibu gai bible la monang yong mai bible monang KBBB yung teman the Bible, wang je sa Bible panang, hado Bible nok na teman ang no, teman hado ibu kay, ano we keep it as a decoration in our home, no, ayaw mo ilak yun sa Bible, teman nilam self ma hado ki ang sinang mo, okay, temjing puminok hado kanjing sa puminok hagay yung olak, temjing puminok mo puchay na, okay ma Bible la teman halak yun sa, ano teman ilak yun sa Bible la teman nok ma ang hado kiyang yung I want to talk to you about what Bible have to say that we all will understand it what it has to say. Bible la hangingao inanggi hado chiang to kat suwa anyo kat wanga I yok no kayang boy to simbusina to ihunang gito man mo Genesis to Revelation to man be pastor by yok may nyo ngolak no man de puminok katalan de kayang boy pastor nyobu tok le kay anyo ibay chambuna to hado ihunang tingi to hado mo yong yang to man pay ngolak kina system bua just as a messenger kawang I 성령 ba jaliye ito to man pay hado ki ngogik jani hado ki ihutanang de Bible me to man ibua to man na singi mirror aina no class hado ki ngonang ja Bible da oba to man lay abay hado ma to man ayen lanseng ina nang hanggang mo katsuang inang sinang hado teman jam te le ha Bible da le wanda nang ayen hanggang mo hado teman muilan chau siang inang sa teman Bible ma to ki nang so with the people scattered not with God teman buminong kadalan anyu balan ache nalan teman muilan Bible mo buyan yang kawang mo buyan yang we have scattered around sinang caya tayang ngonang gi kawang mo bu teman caya tayang ngonang gi yuyui the mailak lam the le tayang ngonang gi sinang gi tau jing na nang hakia kawang bay caya tayang ngoyang bu jing na tani nang sang nang tani nang toru yung may ngonang sa teman da Bible ngoma do ki nang gi nang sang nang ga tani nang atui habana meng nang ga tani nang kada siso ngang ibu yo pa jude ngai pa sidang ngai pa ngau yo pa ngonang ga sebo jana meng ngai na jana meng ngai nau si jana meng wi ba jana meng ngai nang ngai pa kung siso ngau yo pa ngonang ga hadawan nang kawang ngau bai chaya ngonang bu sa teman singla hado teman be inang pa ngau you have turned away from the 10 commandment kawang ngau kan pan mo bu nang hado yana ngonang bu to jing na kawang ngau kan pan nang meng ngonang bu kawang ngau kan pan na hangi si sa teman Bible do le wanda hado ki inang ngau kan pan na hangi si iwan da teman uwang bang ngau kan pan na Jesus Christ ada eting lak kan ang taw yang nanga sinengan ma
nang ngobu hagalungbu ani nang ngobu semelambi oleng ma nang ota mau ibu ma nang kawang to yang tayang ngonang gisa teman inang gi no what ni si bo ngabon ba nang ni si you shall not take the name of the Lord God in vain ota mau ibu lam ma kawang nuna ya la bung teman cai jada bo wan bu no chokes ne me kawang ngau God to Jesus Christ menna Kila jagate na ota mawi bulam na Jisu Krista menju yang nanga jong olak bongbong sa teman inang ani un lem si baba ma hangi si ngau kampana remember the keep the holy hado hatni achau ni teman khatsu chuna bongbong temchinga hangga chunangi kenjen su temchinga achau ni ma temana hangge bible ni ibu kia khatsu ngonang haya Yesu ngonangi hado kan teman dela bongbong you should not kill you should not honor your father and your mother. Mulu balan ni isi bumang mo ya hayunan. Tahu kan Yesus mana mo mana kau baca yang mana teman dah tu inang. Mabu atau teman ngau kampan yo ma. Jubi de kelak ceng inang. Lupa mi tuinan dai lengak. Anyo hado rumbuk takbu. Hado lili ma teman. Kau ngau kampan mengang ngau pucing nasa teman kau baca yang mana teman inang. Anyo payah mi ibu. Kau baca yang mana apio elek amai elek oklak. Nang ma ngau mai cha noi yang la nang nang bu tui sama hadawa etak tang ngaya ka tang mukti siba ka mukti siba yitam lak sa teman hadaw ki minang we have separated from the root and thinking to bear fruit hadawa daw yu ba no pi yang bang ma to iya ala yu to kan ma nang yungo ko ba pi peng ligok ni sa te bu kaya teman ka talam Tahu jingna nanga kaong pai yonga obio elek bu yok lak sai nang api akoi mai ngai apoi nang elek jingai lak no nanga iya ba mengang ngonang pai kaong pai connection ba inang pai kaong pai nanga jing chepu ba eteng ma manya bu pai tahu jingna hado to inang teni jing topic pai to ibu a call for repentance teman muila na teman ayen chama te de lak jingna sa to inang kaong menya le ma alo ba menya yang alternative no football one the substitute ang iman do bay focus ne nang bukia main players ne kawang mo yang iman do ba yichi ba nang ning de nang kama no kadalan yupnong ba chingman da pumnata isigma kadalana hadokia chingpan mut tui si wan nang tui so tai no hadokia ngopu ga nang kadalan yichun nang kadalan akung tui so nang ari ya sa bay ba ngoma teman hadokia nang so hadoda teman hangi chan yilaksi Kawang pai teman cayang, wala hangiba response ni mengaksi sa teman iwanda. What is the proper techniques for men's thesis? Halo tak teman hangki bu melak si okay. We have been broken into many pieces. Hadaman sujang ngopu kadalan toy tani ibu buah. No, mungjang payang ngopu kadalan manang gi. No, cingmai ba yinang bu kadalan manang gi. Yubi cing sembilan ba cingmai yinang bu kadalan manang gi. No, hado kia yang teman obio kawang mukti siapa himlok kawang tu siapa teman participate ni muyolak. No, hibak manlin ba teman kawang tang dale ilak. No, a call for repentance kawang nikwan the katsubu hibang na idang dale ilak teman tu siapa wanang sa hado kia nang teman hadawa acing Bible yang hadawa dan nang jingek bukai menang jingek mengap gigi bukai. No. Kawang ngonang hengboy, kawang nang manyak da, ayini ba kawang senang ibu yoglak. We have to receive by ourselves. Ating mataman na yalak bongbong kawang tawa experience na mengbu, tawa naman da share na mengbu na. No, tawa kawang yabu, hiyang hato yabu kaya tawa ayini ba kawang sa tawa iopu kay. Tani tamana yupu tamana lopu lilia hato chajang chaw na mengbu. Nang ayen ma, ating mamu kawang manyak nang jingisya hato yoy aloba kawang da aloba tui yang pang si buat teman lepu jam no tinok pisah ngobu mango tinok pisah ngobu hado apple ninok jingnya obio yang mengok doa yang boy ninok ngobu apple hado nang atambu apple hado nang halak ngobu yo jangan no terus hado doa kawang pabu anyo kawang ngau hado desa teman yoya yuning da hado desa Tolak ngumpong sa ato inang. Okay, the Bible says that we are upside down and moralistic. Pungay ngambu ma, imaya liang ma tamana lansa nyet pajanga, kawang ngau bay taman lansa nyet pajanga wanang sinang.
kawang ngau lai ma hadau kia ngop ne meng ma to man opio kawang mukti siwa bu atak ma to man lembu yo no morally sick yama liang no yama yui the mai laksa te yang ngopu hadau kaya kawang mukti siwa tam yo to man no hadau teman da Bible no people are doing things which they don't even know imana noi isem bu toi imana leng sina nang hilang tau noi apung idau ba tamana lembu kaya hadawa enyong ida monoan ida tamanda waya tainang sinang etinglak bua kawang bai khatsua hangi kawang da etinglak hadau tamana sinang etinglak bu kaya muiman dau lak sa tamanda hadau inang ma anu tui lembu kaya si bukai ma anu hangi si tamanda ku bua anu lek bua anu ngawle igua anu ado anu aloba tila buah do hado ba anu yi jak teman de ibaya tewa nang mong mungai bu anu hado ba action express na meng bu chang ja anu ang ji nang mate bu jude hado anu teman de ibwa pai bang ibu teman hado ki yang James chapter 1 verse 14 15 ma teman de ibwa but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire. Nang mobu nang nyeng na tay bu chule kana monga hadaw nang daw buya tay nang sina. Alo ba nyeng bu ichi yang bu nang mongay bu chule kana monga hadaw buya tay nang sa tamanda hadaw ki inang. And after the desire has conceived, nang atay bu anu hadaw lenga soyanga no it gives birth to death. Hadaw anu nang lenga kina sa tembu nang atay bu hadaw ba ngayang na ating mo lembu kaya hadaw nang da libu tatanda ya abin nang sa tamanda hadaw inang. So teman bai to atin ihu ba no kawang mukti siwa tamak kina siya Jisu Krista kaya hai teman tai lak mano Jisu Krista mantai kawang tang da teman jumu yo Bible ma chau sia nya yang mano no apa tang do ongak kina siya kaya hai ongak si okay to Jisu Krista manyak ni lak kirang ungoi de bai ma ya buah hangi ungong to ihu ba hadaw ma mayang adung may 80-90 years mo yang pirana mangi sa mansun ba apa yun man ache man anyan man mansun ba tamana Jisu Krista ating maya kina sa hadaw tamanda sapnik bu hadaw tamanda China damnang okay tamana anu mo achang wa tamana ameng ba chunjang today ameng mo achang wa kawang jalak sa igwa yong nga Jisu ba manang bu tau cina temana yue lengyang bu yue ngoyang bu anu yang te tau tau 2011 September 22 ma kawang about ada revival ma ngoy ba hawan no tau ating experience jinga share nang unang tau ba iba about pastor alam snap si ibu pastor jamang ge iya yue anu cina sa yue ngola kumpung yue anu menga yue sinang nang semba nang senyu nang yu nang bala na yisen yang boy nang sembu nang sawan da lembu tu menga nang senang siang hado anu nang te do aniu kawang da chando si wan da do yisen ba yak ge wang da hong yang kawang da do leng yang bu anu meng nang te do yang do kawang da phana khabu do ni ateng mu Jisu Krista atang da pai we no ya chao atang da pai we to ni to kai ma teman anu meng te do lak pa hado aking yung nang teman hado inang teman Bible da obole ya ge hawan da no kawang anu mo balang be cham sa imang kawang obio yung ja sinang Jisu Krista kawang ngau lai ri ba teman de iba no surely the arm of the Lord is not too short kawang yaka sok wi ja kawang yaka yong khawa teman tan teman andang nang I na kawang na tau napan ba yijija kawanga no temana yupu yijayak nese kawanga napan ba yijija heyang boy your iniquities nang lembu tuimyang nang habu ameng ba nang tebu chule ameng tau jinese kawanga nang bai chayang nang sa temana Bible ngau inang Isaiah ma inang hado Isaiah 59:1-3 ma temana hado ki inang your sins have hidden his face from you nang lembu ameng ba kaya Jisu nang bai kawang nang bai chayang nang sa hado inang your fingers nang yaklana isa ngo bu chinga sa nang bai kawang chayang nang sinang temana kawang dang do o bai bu gaya hami mai hado temang muilana sinang no to kema nang ngau anio temana kawang dang do pai wanda hangga pai lak sa iwanda Joel chapter 2 verse 12-13 okay even now tani mansun ba tani even now declares the Lord return to me with all your heart nang mong jang asay bai nang chule kan mong asay bai nang mong asay bai anio nang jing ni mo phai chi yang bai nang yaha nang kan mong nang mong asay
ada kan bu pe tang da le yi kai sa 12 chapter 2 verse 12 13 ma do kia taman inang da khoi ma tawa ta meeting ma taw kan bu anyu balan a chain ola taman da ihu ba kawang ngau lai ma taman da inang ni cha yi sigama ni cha sunya songya ni cha yi sigama ni cha tamana kawang dang da hai le yi kla no hospital ta tayang oxygen hado ma hanyang sa minute nga pan malilak si iwan da kawang dang da le yi lak ya tani ya yak anyo pome dang da wangeng mo ya halak lingak halak yingak khang ho anda kawang dang da le yi yang mongbai bu fai nang libunap ka da na mukti shibana no nang libunap nang pa irak bagi jiba nang libunap pahi mukti shiba ata ma hiam lok yang hado ka da kawang ya te bu jaso iya oglak pa ya phan na taman ching ya sa da ngase no to ihunang ni to kema teman bai fit na ji mengbu teman bai yesu bu hado ha ngobu kae teman hado yen chen so da nang sinang kawang ya teman da chilo ngolak jinesa moiman teman putnak mambu teman da chilo kawang ka so mai ngolak jinesa moiman nang hangoi nang lengbu anu nang teibu nang habu nang yingbu nang kadalan bai pa meng ibu hado dan ase hangi ki yang nang chen so da nang so teman da pa do no mi na to kema hado dan diri pek ngai jinesa teman ene nyai bu bai chiri mongjang ene nyai bu bai kawang dang da le yi bu kaya tongi September 22 mato yising ba zo sabada wana pasaba dang da payang asang da sengyang iya in the name of Jesus Jesus Christ da manna ameng wana dan do sa iya yak chun wanda bongdang song paran dang da payang no kibu tuya ka da ja dang no he kawang pai ba nang ma teman hado mo bu tinglat bu ka da dang da hang na ye pai la teman hi idang da ni ka pai ga ma teman hi idang da kawang ayini ba sa ni ka pai ga ma teman da iya jalak kini sa tanong nang jauh sa tawa do numana sing mo butok da remind na menga tamnang tawa kanbu ingu palan aceh nolan sebaya lang sosan palan sosan nolan tawa iuba no tani wang pengkop to wang peng tawa sosan apa yang di sa teman inok tawa punap mumuk pai ba ngau chai nga chong buwe sa teman inok no hapa nau si jai Jesus Krista da tong bukia no kawang ang jeng ngirak kini sa tawa hangi mo bong si wanda nang Bible ngau khak suwa anyo kawang ngau ma hangi mo tau kia nang mo do si wanda tawa kawang ngau singi asay singang gi tawa kawang ngau kum asay tawa singang gi kadung ma hangi walak asay singang gi kan boy nang ma yiwang bu jang isi nang ma phana phabu lilak kandang wei sa nang phana phabu yo pu hado teman Bible ma do ki nyang to kema hado mo lumelan ma bu mana Krista noksa ma pu pai bu teman noksa ma Krista akung we si yang Krista teman awang na ya pai si yang man na he ya yang monang anyo naw ya mai cha naw si mai cha hem ma yong mai nang bra to youth pa yong active ni mai nang bra si yang nang man da he kawang ngawa o na he o yang mung chang ma ya bang wan ang ga mansun bat ni teman kawang na le ila no hado to ihunang realize na nga teman sa do mo isa hado yung doktor man pai wanda nang hangi ba chule ka na mo pai manya do mo isa nang kada hamsen bai tumeng nang lakkin sa anyo tumeng lang yang apa yang tingi do mo isa wang beng 40 50 60 mo yang bai kada lang mabung inang nang ayin ma kawang jing sa tumeng lang bu sama heya kada landa hanggang meng tanak do ba lang bu sama sa complete na chama meng chama ujun na meng teman tingi ani kawang ngau mulai ni ba nang ma chan wei yewang mo anu man nang kawang ang jing dong wei lak kina sa yewang ja sina of course ka tung yu ka ta neng bu jing sa tamana ma bu hibang ma tamana meng lam ma yising person ma tamana lenang heng boy taman kawang dong de le yi lak pa taman ekeng to ina okay ma obio tamana eligili lak tami obio tamana muiman ta ba ma tamana yi lak kawang bai dan nang wei ang ta wa to ina this realization teman ayin da chama ay yang to pai da ay yang teman ayin hanggang mo ya pai no sa ay bukaya teman kawang dong da so sa ya kai ja o pai nang si nang to kema to tini teman Krista ka da request nang mo teman chama teman ayin da to pai da chama ay la anyo kawang teman ayin dang bu ateng wa ching maya nga kan bu maya nga tu mai lelak maya nga ok
la ka ma yang ngolak kini teman ayana leng ngai bu khak su bu ngolak kini teman ayana leng ngai bu hayung boy teman hado menge da yang hado ba kai da yang teman hado kia tainang si inang. Realization of our own life will help us to come into closer with God. Kaung bay o yilak kini siya teman o da bu mai teman hak kalung bu mai teman vangai boy bu ma teman hado ma bay today mongjang wanyang yiji hang boy ene nyai bu bay yi bu kaya kaung teman ya manang kaung teman ya manang to kema hado inang to apa teman hado ba aneng ba to yang to leng bu to ngoyang bu hado lan to yang kaung bay tailak se teman aku ngong bu ni to ni naksi nang ejena aku 2011 September 22 man naksi to pu kay katong ila na pu man anyo teman pulak tin se teman Jisu Krista mandu nanga Krista tengah pu vong nang bu nanga Krista Christian kata se teman ibu yokla Jisu Krista teman manya nanga anyo nang ayena danger mo no to kay ma hado chama teman realize na the separation from sin is the beginning of the work of the Spirit. Tahu ni Jisu Krista ya bunyi nang ayen makau nga ya jawa tuiling bu aku ngap. To kay ma hado teman ya lakin sa temlak bumbong. Teman natin nang teman noksa hibak hima worship ya nang beda. No, Bible iya ayu Bible iya teman yup nang beda sa teman natin no. No, hibak hima ro yung nok sa ong nang beda sa teman natin no. Hemboy hado mo bang bui si jayo sa to yuba. Eting ba teman taste teman ya yang eting ba teman Krista ma jude kana mong ya kong gembo ni nang ngopu kaya teman tuisama kahama na jia boy. School tayo ba na jia boy, office tayo ba na jia boy. Hamo yun ang bangoy boy, kawang ya yang ngopu kaya nang ayen ma chingmay mo nang bu sa chingmay mo nang jauh sa to experience na mengu hado i tanang anyo kawang ya bu hangga ya laksi si wanda hado may himang na tayo nga tui tayo nga hangga ya yung emotional no sapay tayo hado ba mo yichi jaya boy Krista teman mongchang ma ka teman ang yang libon na tungoy sa no kadala na ameng na iwanda tawa Krista tinasang wala kaisa teman panat habu hado de ibu kawang ya bu si ibu nang to ba kada nang semba jay nang semyu jay ameng ba jinas teman da lo lamanda hado ma Krista ma Jisu Krista man ma ameng wan okpu no tawa da Krista ya bu si no ameng wan okpu ma teman tunjing katalan kenjin su puminok katalan jay jada ameng wan ya teman ya no puminok sesan balan ya jay jada ameng awan ya ameng nang jasi ibu yang boy teman hado ameng wan bu okpu kata jara hai tingba Krista ya bu se teman i okpu council seat में no puminok khoyelane yuma youth department ne suku kunge hado mungu kanbu sumyo elan sambayalan chai jada amengun bu tamana okman hado kay teman etingba Krista ya bu kada na magengia kada na nang sidama Jisu Krista ni hado ya ngana ma jau sa tawa yonga teye paibu anyo tawa ngau huwe paibu ngau hado ngau tamnam oyi osina hado ba ngau chai lagi yilak pa